toe whataro whantu, sa moa la tunu pele i lau whaafongaana i nei fiafi, i suafa manu Malo Yesu Keriso, o tātou rii ma o tātou whaola, ia umwhai fōi na tātou toe whailoai, i lunga fōi o pe awale ea, ia i tātou Global Kingdom TV, ia umwhai na whaalau tele ina ai, ia maawina tuai le awa unaunga whaala CKA Ministry, ia stofi taitasi, mātou te whaataro whatuai la, e whai au msui, o ona le atua, mo la tō whatua, sunga fo ia wao, mo la tō whatua, e ngata fo i na talavoro, mātou ngā lue whatasi, ia mātou te whaataro whatuai, i le loa loa, so tātou atunu Samoa, whia lavalo, e maua mai ai nei whasaralaunga, ia mātou te whaataro wha, ma ofo alo whātu, le suafa manu Malo, le suafa alo tātou riu Yesu Keriso, ia le suafa le lei, le suafa matautia, le suafa e whai wawenga pēr ia te tātou, mātou te whapea antuai, tā alofa lava, ma tā alofa toi fōi, le mamaru lau whenga pa ia le atua, ia mo nātou wharetua, alo whapea nā, na tāle whaauto, so se tue fio au kilani nei, ia po New Zealand nei, ia po nisi fōi ia tunu mamao, nātou te whaatalo whantu, mea lava, ia lau tō te talo, ma le tau tapo inga, ia e mau e pēr, le CKA Ministry le malosi, ia e wha malosi ai matu ina atu pēr lana upu, ia stofu taitasi, le ngata fo nei Ministry, ia o Ministry umalava, mātou te whaataro whatuai, ia i la umar CKA Ministry, so se tue fia fo le larolangi, mātou te whaataro whantu, taitai o la ese, le ngata fo lea, ia o uso, ia po o au paso le malolo ngā lue mai ai, mātou te whapea atu, ia vi ia le atua, whaatalofa mawalunga, ia nei o tātou tu asina sina, o le whapea nā, o le whaia pēr, ia le nei ngā luenga, o le tapua i matatalo, ia matu ina atu tama whanau a Samoa, e le ngata o le nei Ministry, ia Ministry malavalo au nai whanau a Samoa i so se tu fio le rolangi, mātou te whaatalofa atuai, so i fumanuia, ia i le langi matafi, ua mawhai o le tātou toi whailoa i ai. Ia i lumo le nuu, o runga fōi o le ea, o le tātou ala ata, o le tātou i whatasi ne fiafi, ia mātou te whatalo whantu se wō, se nganga o le whapena, o le mafuta mai, ma tulutuni matangau pēr, ia tātou pukalame le ngata o le nea stofi, ia o aso umanawa le vai aso, i tātou pukalame o le nātou tātou Global TV, mātou te whatalo whantu, ia te utou a vea oe ma wō, ia a talo whatu fo i nisi o lo whapena o na ia i le langona i fi au auna i le atua ma lo le fina ngalo, ia sa tonu o lo fiafi le nei, o lo taimi le nei, o lo tai au fo le nei, mātou te whaatalo whatu ai, ia te oe le suafa manu Malo Yesu Keriso, ia greeting to all our non-Samoan speaking, ia mātou te whaatalo whatu, you know, welcome to the CKA Ministry Auckland, and we are so appreciated to be with you tonight and your presence on the air. Yeah, you're welcome, most welcome, and greeting to you in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Mātou te whapeatu, ia, sa moe ala tātou atu, le guma e tō te talo le fiafi. Ia la amatali ai le tātou pukalame. Mātou tamā le langi, mātou te whawhitai no le nea no le lei. Whai no mātou toi maua mai le nawa yaso sa eo mai nei taimi. Mātou te whalau te reina tuai le atua la upu. Ea veo le au unanga le nei lava TV le atua le Global TV. Ina ia whai ma au unanga i logo tunu a le ngata o se wō. Ia mapaanga o lo whapena o na tamu whai fiola au auna mo oe ma fia ngālu rue mo lo ngāno. Mātou whaftai ai le tua leola mani malosi, fo ina fo i ai mātou, e whao o ina i pēr le mātou, nanga mātou whaftai lo tunu, uo ma paanga o lo whapena fo i le tua, na lātou tapta po ia ma te talo pēr le tua, le alo whaiva lau whanau, ia i lau whamnianga le tua ngā pa ia. Mātou te talo le fiafi a nganga pa ia o e le mātou fisosoanu, mātou sauni whapena o na tuwhaina, ma whalau teleina la upu, ia watu ma le mana oe nganga pa ia oe lava, e te whaamatala loto i o mātou tangata, le loto ma le maurunga, ma le lau tele, loa lofa Yesu, ia i mātou umalava, mātou talo, fo i le vi inga i ate oe le atua,
tuma pea lo mātou. Au na whaatau wa I o ruma I leo no. Ono o Yesu ala le mātou te tano. Amen. 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 Ia, sa mo le u tātou iai le vai aso fo I pea o le vai aso ron tolu nei, ia, o le tātou whaasolonga fo le tātou pukalame, ia mātou te whapeantu, whea lava o lo e whaafonga mai ai, lo lawa ma lo maota, tonu fo lo sa, ia, a whai fo I o I e lungo le, o ngā sami o lo iai ni whai ngā whaiwan le fiafi, ia mātou te whaatalo whaatu, whai whatoa e mau fo I tātou pukalame nei taimi, ia mātou te toi whaatalo whaatu, suafa manu malo, o Yesu Kiriso, o tātou o lii, manu tātou whaola, ia o lo wha, pe nā na wha solo pēa tātou pukalame, Yalla o le malo le Atua, the ways into the kingdom of God. E pea o na sauno fo ia o na le Atua ma mātou tau whai atu, wha malosi nei vai aso waru, I le telu taimi tātou te taria lo Yesu ma tātou manatu loa, o te tau o na tāpena loa tātou mo le ola, ia ma le alu lo I le langi, I le meolo iai le ola I wha vau polo soifua I le Atua ma tātou o le Yesu Kiriso. Ia ai Samoa o no le tātou te le langi le nei, lo wha au pēa le tātou au nanga. Se ia o I le aso e walau mai iai le Atua lo tō soifua ma lo ola, ia pe fio mai fo Yesu si tianga ma matu I tātou, ai le mwhai a o na nofua I tātou, I le tātou wha malo sia le Atua ma whalau te leina, le tala le lei o le malo le Atua. Peo na iai le nea o langa tātou sike e ministry. Ia o le nei fo ia o langa, ia o lo whapena o na taitai ni meina I whalinga, e na ia maua I tātou le lofa, e na ia whapulatu le malama I le lolangi, peo na fio mai Yesu mo whape mai ia whapena o na vei tātou ma. Tangata e whaasulu atu le malama o Keriso. Ina ia maua e nganga pungi sa malawa tangata. Lātou te le I maua le whaoretanga. Ina ia maua I lātou le ola. Ia Keriso Yesu. E foi la lea sa moe la tunu pele le whaiantu ia. E le toi toi tau whailoina I so tātou atunu u le upo le Atua. Ai ono o le au nanga lava ia I le whapena o le nofo ia I. Tau lava o le tātou. Whalau te leina ma tātou tala ina pea se ia o I le aso e toi e fio mai ai Yesu Kiriso. E tala Yesu le tusi na mātai o lusu malwha. Mai e le mwhai o na o mai mea uma lava. Se ia o uma I loto ma manatu malangona o tangata. Ma whaalongo tangata I le tala le lei o le malo le Atua. Ona o lo lea I le toi taimi o fuafuanga o le tātou tamā o le laki. So me foi la le Samoa, ia, e lo tele, se wha malo si anga mo I tātou, e le ngata o whalau tele ina o le malo le Atua. Ia ai o le wha malo sia fo I ma le wha aupenga ina o I tātou, mo le tātou ngalu nga whaia o tātou iei pea, I le neifunga I le ele, malo e maua aiso I fua manuia, ia ro maua I fua le malosi, e ao lava no tātou, wawa I pea. Ia pea na wha solo, le tātou sike e fōi ta upu tātaroina I le nei fōi vai taimi. I le ia tātou roa e leo se taimi o tātou te fio I le langi. Le taimi te tau o na tātou whātau nuina le wala au le Atua I lou soi fua ia mauna mātou ola. Te tolu le ia se si tātou le italia ina Yesu a vea mali I whaola. So paula le ngā luenga tātou whai o le tātou moli mau, o le tātou tauina atu leo Yesu, ia matatu atu roi laulangi. E whapena o na whatau nuina, le tale lei ma le wala awa le Atua I lo tātou ola. I le tusi la ne fiafi mawai se tātou whamalosi, I le tusi ma lekolo na mata upu valu, ia a orona whai upu, e tōru tūma le whāse I o I le tōru tūma le valu lau whai tawina. O na wala awa atu loa le o ia I le moto tangata, a toa mauna so, whetara I atu I te I lātou. Ai se fia muli mai I te au. Aua ne iusi stai o ia I te ia. Ia ave e ia rona santaulo I le muli mai I te. Ai se fia whaasaunga le muina rona ola.
e mau ai ia te ia. A o le wha mau lona ola, ona o au ma le tala le lei, e wha asau ina o ia. A wā, se a leo ngā i le tangata, pe a whaina te maua le larolangi uma, a e mau lona ola. Se a fo i se mea e watu e le tangata e tongi ola hai lona ola. A wā, ai se mā ia te au. Mā upu le nei tupulanga muli lua ma le ngasala, e mā fo i le atali o le tangata ia te ia, pe a sau o ia whaatasi mana a ngelu pa ia, i le mamalu o lona tamā. Ia pe le whai atu Samoa. O lo ia ia tātou ngā luenga mo tātou tiu te tau le tātou whaia. Ia, le ngata fo i lea ia, o le meo lo e au na ima lo e ngarua e ni taimi. Si o le manaia ia tātou mawhtanga, manaia lotu, manaia e kalesia. Ele o le whina ngaro fo i leo le atua ina i whapena na tina ina lana e kalesia. I lunga nei fo ngā ele. Ai o se toi tangi lava le pumante i le nei fiafi. Ina ia aua nei ia vea ia le fo i tūranga le leiwa tātou ia i tutonu e kalesia. Ma mea tātou te whapasi loa ina ai le wala au mawalunga le atua. Ina ia whapena o na tātou tau ina atu la na tala le lei. I so se anganga, i so se tangata, so se ngangana, so se atunu o ai lava. E te ua tātou fisilifu whapea pauana na o taimi au Yesu nao na pōne a whtala i atu ai o ia. I ona so o ma tangata i nai tū o le rolangi po Israelu. Ai le ai Samoa le atunu pele langa lewa ia te tātou le upo le tua maro tusi mai ia te tātou. Tātou whanau le tua i le whātua na tātou talia ina ai Yesu Kiriso a ve maliku whaola i o tātou tangata i tātou olanga. O le mea lewa vea i tātou whanau le tua. So e hau foi lane tātou ngā rurue ma tātou whapeantu i le tua. O le a ea lau wala au lo olanga maloto soifua. Leo tātou whaalongo le tusi na whaitawina le nei fiafi. I le nao so o Yesu le whetalai atu ia Yesu. Ai whamai mai lātou umalawa o e na muli atu ia te ia. Le moto tangata. Whapena na whaalongo longo ia na o onga. Maana saunoanga, maana whetalainga. A tonoro e whaafonga pēr i le nei mau. Iaso uma e whaitawina malaunga ina ele au whainga luenga pa ia le atua. E wo outoi au maia ia le nei mau. Ina ia whaamaro si ai tā ua o avea ma tai o avea ma ampasa o avea fo i o wha uru ma o ministry tai tasi. Ina ia tātou i loa. I te le atu le mea o mana o le atua ma o fina ngalo le atua e wala au ina ai tā ua i lana ngaluenga. I lo se sia mea o lo whapena o la tātou wa. Na tātou nau iai ma tātou pu iai o tātou roto. Le ana whāta ua e tāu atu i luma o Yesu a whape mai Yesu. Na e talia ina hau i na e moli mawina la hau le ai. Pela al mera na Samoa ne atunu pele leanga lewa umano whaitau tuna le tusi. Ia i se taimi e koe sila iai. O le anganga mawalunga leo Yesu. Le anganga mawalunga leo Yesu. Ina ia tātou mori mawina. Ina ia tātou tawina. Ina ia tātou whaalau teleina. Iai. Le tala le leie winga ia Yesu. Na e te iloa i lalo la whamea. O le tupulanga a mio le anga ma le anga sala. A tonu ro o taimi dana tusi e le tusi. Ma tātou whapefo i o le taimine na Samoa e le atunu pele. E o mai le taimine nei. Ua makua le anga whaia le tele o tupulanga. Anga sala. Muli lulua. Whaita anga. Leo kaku kilo i o tātou mata. Tele nisi atunu whaatanga haimia umangei whaasale tuspa ia. Leo kaku roa i tasfoi ia pe na foi vai taimi ma le na masina. Ia ua iai lava lea. Wa iai tu la fono e ai le pule to o tasi o mgiki ia pe fie kenge pe fie kama a fie kenge fie kama halu iai pule ia o na tātou loa lea
le tupulanga hanga sala. A tonu na ile fa pea specific lo tala noa Yesu ile na taimi ai o te langona ma o iloa o lo tala no fo Yesu e o mai no tato vai ngā taimi mai lava le taimi le nasa e o mai le taimi le nei lea o lo o nau wai le li o Yesu Keriso ina ia tu matila le wala aua le atua e lo soifua ma lo tato wola Samoa e le fa atonu atu e le tato sike e ministry aina ana toi fangu toi whaailoa ma toi whaamanatu lea e me ngai pupu i e o tātou roto e tele o taimi ro whaahalo e o tātou taimi ro whaahalo e o tātou langona ro whaahalo i ei o tātou malosi lea whai mai Yesu Keriso na wala au watu o ia i lona au so a toa ma tangata sa muli ia te ia whai mai aise fia muli mai ia te au aua le usitai o ia ia te ia a ia ave e ia lona sa taulo i le muli mai ai sa mo le tusine nei e iai le mea na ta ofi ai ma whapeantu di tala a petelu ia Yesu ke loinga ele kaunga e alu Yerusalema ma ke loinga foi o ai lama e tamu fai e whao o leoti a te o Yesu ele tupu se me whapena e te le alu sa tau e le fa sa tolo ina o a o le vitala Yesu i na ta mau i fo vitala ina Yesu vitala ia tua ia petelu satani alu ese ia oe te lea e te le nau mea le atua e te nau tele aia i mea tangata ma le laurangi nei a tonu e leia sisi o tātou e leia i se ofo lei se tinonga o umana osi numo le atua a whaoraina ia o le a whaile mea lea ma le mea lea a outalia i oe Yesu o le a au whanaturo uola au auna ai mo oi lea mea ma lea a o marosi ma toe mai le marosi Yesu o le a o whaia ma muri atu i ati o Yesu umora uola a tonu la ua ngalo a lea lai toi whamanatu o le tātou pukalame le le fiafi ma Yesu yona uso o ai se fia muri mai i ante ia aua ne i usi ustai o ia i ante ia a ia ave e ia lona sa taulo i le muri mai i ante ia Yesu you must deny yourself and we must deny ourselves every day. We must. Pea lo fa ya to le mele wo ye te lo tanto ia wa ma ngai ia ma fanga ko ki tatu mafutanga. Wa ma ngai ia wa ka ko. O fa le inga ya ka ko ma ka ko minko ya tonu i. A o le lo mana o Yesu ina ia tatu wo atu. Le lo langi fo le nei lo tatu yai ma le nei fo ia tunu tatu yai ia ma le nei fo ia ai o kilani lo tatu yai. Lea e anga te tau alwe taringa Yesu o le tupulanga anga sala ma le mululua ma le amio le anga lewa iai kako. Lea lai mana o mia e Yesu ni ambasa e tutu mai e loto te tele ina ia awane i usi ustai o ia i ante ia oi e fefe ngō fie, pala ai ngō fie e fefe fai tionga. Ai tu mai inga ia awane i usi ustai o ia i mea lai fai mai ai musunga le hanga le nilo lang. E va pena tu taula ia tu ma va ai Yesu ma lo filangano ma na bala au. Ai se fia muli mai ia tia. Au wale usu stai o ia tia. Ke lo kai mia pe ang foi se foi fa so. Ke lo me ka ki fa ia eni fa ka ko. Ourselves, myself, mine, our. E ai mas e que me alo pe for God, for Jesus, for the gospel. Ora ngani na ma fetalinga le Yesu ai se tasi fie muri. Ia fa pe na ona aua le usu stai o ia te ia. Deny yourself. Per me ngale fetala do Yesu ia pete. La ngale o manga o pete lu ia, ma ngai ia la tu ma futa fa tasi ma Yesu. Ma ngai va venga ia va ai o fa Yesu. Yoe,
ina ia le pe kau kilo aku ia petelu ai e pawa kele la me ye fai Yesu le ara walava mo satisfy ya I lo ingo mako fia aya ia mako fia ku mako master mai ka ko ia al mako fi feingu wa mai vai si mako feingu wai fai va venga mako fia ingu wai nga ia fai ku mako master malere loa e petelu le ai le o le mea le o fina ngalo ia le Atua fina ngalo Yesu ina ia tinai le self awangi malie ai o ga ko roko o ngo fa malie ina I meo le tino le neu ga ko ia nga sa mo na tunu pele le ko fa ilo fa mai ia you must deny the selves every day ia so uma ora ala self ora serving boss me voi le e ke kako ke manga nga o ia kako wa ia fa fia me uma e winga ia kako inga ia malio tanto loto ai le fa malia ina le fina ngalo Yesu pe na bala wina ai tanto personal comforts fa mol le tanga fa fi le mu e mo so vai se mengi ke wa kinga henga inga ke wa lu tawina ai o ia ne te wa fa pena ona fa choina o ia tangata fa pena social enjoyment ora self nga e au nga kako tina inga makako wa kau fa mau le kelo moa ia bole masingo le kelo mo faifo le fa ala bukonga le mafukanga o le community o le wa enjoying ai lo le menga le fa Yesu Yesu stop doing those things but let the gospel heard with this generation leo kako ia I kau changa leo kako ia I vai kaimi wa kawawa nga pia o me le ya o me le o me le anga asia la fo le wa maka o nga fa le hanga le rio le rangi ma fo tanga tolo ia ni vai kai le ala ve Yesu ia tinai le tangata na o ia fe mai apostolo Paulo ya o a le to ola o keriso o lo ola I te tonu ia te fama o le ola fo o te ola ini o te ola ai lava I le tua ia ke riso Yesu a ia ia o le langona lea ia o le au ua le ko ia ua leva o maliu lea o kako o le au a lea ma le fia fasu lima su kausanga o le au lava lea le ioti you must be deny yourself me no le nga haru fa ia iskanaka ona ele nga lua mo le Atua se nganga ina ia tatai ia Yesu mo le mau Yesu ai nga lua mo ia ilona lava ia si tianga ilona ia tulanga awa winga umanga me nga deny yourself ele ko ia ka ua it's not us we fa longo fo le bala wina le kale si ia Yesu fa mai ia Yesu ia petelu o lau Ecclesia. It's not your ecclesia, pira. Si vel mangingo, le tupu, le fetalai. Ia ka ke fai lola o le mea kako. Ia o le mea lea, ngā le fe awa unga, misaanga, fai kionga, feloko le anga hai. Wa mea umanga kama na self. Asia, wa foi anga le ke musu foi le ina ia. Ke musu loke ka ua. Leve ma Yesu. No. Ele le mea loko fai aku ai. Open the self. Get out to the world and witness the gospel and Jesus Christ. Ako kau le kau fai ngi ka ka ni vai kai mi ne so fo Yesu mo ma sa ia ngu malia le mena wo ia. Me ka ole social enjoyment. Me fa fi lo ngi aku mu ia. Wa ku me fa le Atua kau anga involve o me ia fa mai le Yesu. Fa alu ye lo wola kia e ke maua. Ia fa halu laulangia nga o mea ngau wa me oki. Vai le hui le ngā. Samoa, o le ale kalang kaku maua.
ngā alua i ngā walea o ngā wale wo le fia ai. E o ai mea le kaua ngā ai ua ai ala kiki le asia. Leanga fo i o le self alia. Mine, mine. Daddy, give mine. Give me mine. Mine, myself. My heritage. My auro, my ario. Wa mea umanga. Earthly ties. Hae. Sa ili kalaka lea. O le kuranga mawalunga. Excellence. For who? Not for Christ. For himself. Or for herself. Hae. O mea umanga le mga Yesu ya. Ia awang I kako whaaharu I kako kaimi. Even Jesus Christ, the King of the kingdom, He will give all His life so we can get the eternal life. Leo life, whaavau. Ia sa moa pe ngo whaiaku. Lea ia se sele itali ya Yesu. Lea hana mea whai. Ngofo le kong yourself. Lea, you must be get out from that box. Ka kuoi whafo. Tau Yesu. Lo whai ngā ruenga. Whai loa ia Yesu. Lea onga. Whai loa ia I tala le leia Yesu. Ngā ruenga o lo tātou ngā ruenga hai ke iei mafutanga. Le mafutanga hai ke iei mafutanga au ahinga. Ioi. O sa ia lo fia ingu. I mea ahinga ngai ke haru ema lai whai paki. Ahe mori mau iei Yesu. That's a self. Ia leo laku lo whai mea la ahinga la. Oa ingu singa kasi o yena singa kasi ngā mako loko e ingu ai kasi ai. Salua peko. Ai a Yesu. O ngole mea ngā. Langa fa mai ka kulok, langa fa mai ma kulok. Le fa mai Yesu, we must deny ourselves. Ina ia fa tau nu ina le vala au le atua. I lo soi fua ma lo wola. Yo, earthly ties. You know, e mo le nganga ke manga ku fa kasia semea. Ai o le ngana o ta ina I ku fa kasia semea. Ele mo Yesu, ai mo ka ua lava. Inga ia vi ia ka ua. Ia mawalunga hai ro kasikian. Ia mawalunga hai ro tātulanga. Earthly. A kelo mai Yesu le ai. O ke manga o inga ia. Kuku mai I so o muli mai a te au. Ma ave a lato sakau. O le me whananga. O le have o le sātauro. Means. Ia ave e sea ma wha sātauro ina ai mea tuai o lo tātou ola. O sila he alu ama meanga. Misera ka maleanga leo mai kaika. Ke lo yanga mai kaika liskanga. Langa laifa ma fa o ia sifi. O yor ko lo lang. Me nga ringa ika kaika mo fie liskanga. Ai sea langa o self. Isi kai mi fa ko liskanga ka o ko ika a kan. I lo hai o ngana o salmo e kele o ko e to selfish. Liskanga. Oi. Manga o ai fa ka ku wa sao. I'm right. E ka ko le sika ko ami o kong fa alo ko maula lo ia I tātou I le atua o ngai vai la ia lea ke vai e mamalu o le atua I le mea ngai ke iai le minusu ngai ke au ngai o mea la ngifa mea inga ia deny awangi ia ngi fa laka mai ia ke kako grand ambitions la mi ngole mea ia nga sa mo la ko le kelo mea e ka kau nga kako loa o wha na uro kei ngā wha ina. Ia. Fia kau ua. Yourself. You know? Uko wha aku ngai mene whai ngai e Putin ma Ukraine. Ia. Mwana fia kau ua. Fia koha fia I lola langi o ia. E whai sa I rumo o Yesu I siasu. Ia. Mai le hei foi ko ki fas tanga tawale inga sesi. Ongo ole mea le self wa ole koa le lalang. Pa mai Yesu inga ia kako ua. Ia kako deny self. Material riches. You know, kamau ahinga ole lalangi nei. Sa moa ele leanga ia me fa manguia ele atua I o tātou o langa. Oa, o tupe, whale, taavale, o hanava le tamau ainga, all the possessions that God blessing you and I. But ele o mea ngā lewe mai Yesu ia santa I ai. Aonga ia vea mea ia ma safo kako.
Ai ia kako whaia le finga ngalo le tua. Material riches. You know. Ke lo ele ka malo ale na alu tau le ale na alu ya Yesu. E fia alu de malo, e fia alu le lang. And he know it to himself, he will make it in heaven. Anga ko e alu wa ko fesili ile ala ile langi. Le master, le faya sili, the great teacher. E uanga I loa kau le lea. He's got everything. Riches is a richest young man. And even the Bible, even the Quran, even the law, even the book of God, this man say, I keep all commandments. My Jesus, no. That is not I want. Richest young man. That's what I don't want. I want you to sell. See? Sell your stuff. And any profit to get it, you give it to every poor people. Give it away. And Jesus say, the masses, and come and follow me. Ona e saula ia ma e muri mai atia. Ona e maua leora ia lea. Ona mena mana o loto. This rich man was walk away. I say the self, it's not dead. The self is not a creed. Ele o ioe le self ale Atua lea. Ele o langona le Atua lea le fifia le tangata le totonu. Even here her life and his life. Wal kasi nga mea, we're fame. If you're fame ka maro, yeah. Ile la rangi, mo le fae heina. Me kala Yesu le, even the life itself. Lo kalmona Yesu wala ngo le fa, winga umaltala maleko. O Yesu, o ia le na fio mai na ia. Ina ia sa taulo ia, ina fa sa taulo ina. Ma ia tau aveina mea uma ia te ia. Ina ia maua I tatou uma leola. Simul mule te ia. Whamea te fi whaasaunga le muina no naula. E mauma wai a te ia. A o le wha mau no na hola. Ona o haa uma le tala le lei. E whaa sauina. Wa seale o ngal tangata. Pe a whaina te maua ai le raurangi uma. Ai mauma wai lo na hola. Talo whai a yuta a Samoa. E tama e na nau tupe, o kupe ale o langa, ma ngā o a yuta I kupe, mani. Inga wo o loa na inga waku iai le mane, ae. Ke longa le ulu kamaro o yuka ngawai ka nyungo ke lea ia afua o ka se mamafa. Lope lusu kilo le mafa. Aisea, le anga fo le umafa ufau yuka ua ia le larolangi uma. This is what I want. I want coins. I want money. La meku. Eu mai mawelo. Mai mawelo la Yesu, sa o Yesu. Le ia le kanga ngalo, e ngo se maolo le ua ai alu e kongi sami. Esa, la le kala Yesu tangata le self, ele oki. Ka kau hoti le tangata le tonu. Ai ia ora ke riso. Ina ia whātau nuhina le wala aua ke riso. Whamaila, le ase mea mai mau, e maua le tangata, e tongi elo na ola. Mai o le ale, maua le tangata le laurangi uma. Ae mau malusi ia ilo na ola. O le ala le wingo nei mea uma. Mea le na fio mai Yesu. Ina ia mailo na soifua. Ina ia maua I tā ua le ola e whawawau. Ko e maua I tā ua le awa noa tati au auna tua I isi tangata. Ina ia whaola ina le larorangi le pongi sā. Lea lo kilo mai ma lo kapu mai ma tilo mai o awhea ea kako ke moni maua tua Yesu. Ia te ilatou.
O kanga luenga na linga fai. Inga ia fa mauru ka ola ono Yesu. Oi, la kula nga luenga mal fai nga luenga ko selo maka inga mo le ai. Ele lo winga ngal fokala. Ai ole lava na vangoa le ngawa avatu le atua. Sa e pupu ilo kulo ke fa mua awa e mangao nga ia fa muli e fa mua le vala awa le atua ia te oi. Mea le nao le winga na fetalainga Yesu. Ia kako tau wina atu le tala le lei. Ma ia tātou mori mau atu Yesu. I so se tangata. So se tue fio le rolangi. Lea kako ke maua lea. Fa mai oi fo i se me. Te a fo i se me watu. E le tangata e tongi ola ilona ola. Awa ai se e maia te au. Ma upu le netupulanga muli lua mananga sala. E ma fo i le atali o le tangata ia te ia. Pe a sau o ia whaatasi mana angerpa ia. I le mamalu o lona tama. Whakafonga na sa moa i le maua lunga le wala au le atua. Whama Yesu, i kako ua tau atu ia. Tau na upu. Tau le malo le atua mana na tali le lei. E winga ia Yesu. A kako mamana e ta. Whama no Yesu. Ma fo ia kau kako rumo i ova le atua. Lo tatu tamao le lai. Si, o kako fia kere ka rai kana leanga. Fai se kala vai e se uso, se tua fine. Kirisiano. O resi foi kirisiano. Vai e quasi e kirisiano lo ka mo fai mai no langa fi au ona le atua. Ai oso mai a ko fa vai ia mo fa leanga. Al kana kirisiano. Si o winga o mai ave mai Yesu ele e ka kaua we must deny yourself. La foi le ke manga o e silia oi. Oia. Se sili Yesu le nga vala winna i tato. Fa ama walunga la le o kama loa lea. O yuta le langa pule lolo ngona. Ke lo ka ka ore ai le mali liu. Ala pule ala ko yo la to. Lai pule ai la to la to. Si, bor fia power. You know, if you manga ya sili ko nga pule nga a Yesu. E kau nga fai Yesu. Me vona nga fa mea. E ia mai te tatou le pule mo lava ka soli ai ngata ma aka lava ma le manosi o le. O le rolangi ma le dio rolangi. Ai le fa o nga e pini ai le sika nga Cristiano. Pe pini ai le si uso Cristiano por esto fini. Me nga ka o fa mo volunga. Le ala fa mai Yesu deny that self. Inga ia fa ngo fia na. E la o ka kou e honga ne ministry, o ka kou nga o le au whainga luenga, ka kou e au apostolo, o soo, perfecta, muri a Yesu, whaila aunga, ta tau fwoi o auna le atua, whaafengainga. Si, al whaang lawe, e misi ake i ka kou, le e honga le wala au na wala au ai tātou. Ka kou ke iei loa mea, mai, oha, lava. Mea nga wawa isika ngaka, wa eke pe o eke al kupu. O lang savali pe se kupu, o lang kaukala pe se kupu. Ia o ngā kupu, mo meo e roki kupu. O mo le self. Leka o whai loa mai lo le tangata ia o ia. Kusi lea a Maleko. Mai Maleko lo tala noa mai whamea. O lea tali o le tangata. Mai na sawo ia ina ia au na tangata. Aile if. Sawo ia ina ia au na tangata ia te ia. Not only that, and even his life, he will give for many of the world. Si me vela le ka kilo Samoa. A ku ulo le sava ka ko vo le ave kongi lapisi. Al fa ngo Yesu nga vele ngao i fa ola inga me vele awangi fise kai o le kero ngi meo e vava ai ia lora. A ia ka ko mo mau Yesu. Tatou tala i le tala le leia Yesu. Ia ka ko wa fa nati lana tala le lei. Ina ia e la ngona ina ia i loa uma tangata. Io ina mo mau. Ai lo mo mau e ka fa le hanga le sia o ngo le fia ngalue ku mo le ni. Pe ia le o le pule foi le pule o me uma. Ko kiki
Fasi ka ua nganga pa ia kalu ai o ka fia pule kele. O ka ova kele lunga mare maka. Ea. Ma Yesu ea, aua le usi stai ka ua ya ta ua. We must deny ourselves. Ea, ma muli ya ke ia. Si, wa ayo ia il menga fai Yesu. Ma ia lo tamai. Aua ni fai lo loto. A o lo fina ngalo. Le fina ngalo na leo le tama le nga fai Yesu. Le foi mai Yesu mo kako. Ina ia tato au na tuai ia te ia. Honestly, samo ai na tulu pele. Koe kako ilo ma koe vavai. Po o Yesu e alo fai kako mea. Po o fai ya ka ua. Ma ulava, ma oe lava, ma ngai lava. O ha ulava. Ya ku koe vavai. Ma kako koe kilo. You know, fa mahalo foi fa pengei ma fo kuanga ma ya Yesu e fa yasi ma aki. Kira mo ganga kare kalia o ha engi o le o nga Yesu. Ya. Awangi ngalo sa mo e fa awangi ka kuwa. Ya awangi mangio ka kuwa inga awangi mo ka kongi ni bele. That's not what Jesus mean. E le ole nganga fo ngal pokalame. Ai mo le me fo ilele. E fa ngangui u ka ku roko. E ka fia haida. Le vala au le atua inga ia kako wha mua lana vala au le tala ino le tala le lei a Yesu Keriso malona malo. Wha amuri isi mea, wha alonga rua isi mea. Ia po le kuroa au koe whaia. Au aku whaku samboa. Le au so ngi ko sfuma le lua. Sfultasi. Markasi renga koe wha nga sui e tamalo iuta. E lei koe pule au so ngei ia lato. O le lato wha moenga sa lato ave umba le wha mua ia te ai. Ia Yesu Keriso i le tala le lei malona malo. Si, wai le maa ngai ake. Mea nga lewe me Yesu ia kako uma ngei fu e fiafi. Ia kako kirikilo, e fo i kia. Wai au me ia fai por me e la fai ia hawa lava. Ai le o fai le fina ngalo Yesu. Wa me o ke ngau ia. O ngau fia power, o ngau fia fa e ina. Ai, o ka singa me isi mo kwa mangau. Ya o va kul power. Le ai Samoa, e le ai mo so ka ko ise power. Only Jesus. Only Jesus. Le na wa mai ke ka ua, lona mana lea. Ia e ka ke au na i lalo malanga lo te maulalo. Inga ia omi i lalo ka ua. The self, mai la apostolo mai ai tu si Ioane, mai ai, ka wa nga fala ititia. Ia ai fa tupu la ia ma fa tele ina Yesu. Si mi fola ne o se la bata inga mo ka ua. La ngai ya ka fo po wa ma nga ya me everything's good. For who? Ka ko visi la mo ai na nga me. E pio ansa mo ka ko wa. Jesus said, "Sefa in maulo na ola, ona o Yesu male tala lelei, e maua e ia." Me foi le au ke pole, il kuranga le tino le inge yai, ioe. Fai ingi meo e nau i meo le tino le inge yai, maua awa ke pole. Mea ngā ia, e maua. Mai ka ku Yesu e foi a mai le atua. La ia ka ku fa mua le vala au le atua, lo tato woranga. Fa mua fa longo le leo o Yesu fa longo le musunga le nganga pa ia ina ia tato moli mawina ola o fa wa ila mol ma o e ko mol mau Yesu pele ai pe wa o ke lo me uma ia bangalu wa le o ko mau Yesu ma ku ai ke mi fo ka ku fa ola inga ile se italia Yesu e ke moli mau fe le tala le leo le malo le tu sa mo le tu pele ia fa penga ama oma ki fa ka vo ma so toro o ke alofa ia ile o sai fa kali mai kongo makaba awa ma ke hole shapi au kausi tangata pe o ke loa pe ma ke masangi po ngi friend po ilava ma kala ngolo inga ia fa au wala kuwa ma fa ala aku tala leo malo leto pe kula pe lu kula vi ele ri ua fa le sao ngas ia ele me vo le su ese se kai bang ngo volia e makua fai ya ka ua
ka ua la mga kua ro whaatali mai Yesu. Le whai matus pa ia, awangi ka kou mai mo le mau Yesu ku pulang. O ka kou kilo sa mo le mele wai ngiri lau lang. I mo wha sapa sui le kilo mea. Le whai ka kou kilo sa mo. A whawai kere koe kou mo le mawinga Yesu. Lantana lei. Ina ia liu masala mose ka ngaka i le atua. Ia e whai alanga luenga le atua nga ke wha liu umaga ngaka i atei. E wala i mea ngai e whaia. Ki koe muli mau koe mea nei e whaia i tangata. Pe a kāre e whaia. Ae ole, ngangu ka ingo Yesu. Lango ka ua, ma whaia le atua. Ma whaia Yesu. Mea ngā renga ngā wa Yesu ngā ia. Ia vei ka ua ma ka ngaka ka ke muli antu i ate ia. Ma ka whaia le mea oro mana o Yesu. Nā na muli mau. E koe ma mau Yesu. Pe waka choina koe kupulanga le waya ngai tum i mea musika ka kui koe ifon ka waya be careful and watch out ngai vai kai mi upe ya o ke ya me o ai ka ko kilo inga ia oti ka ua ka koe you know we must deny ourselves lalu ngona nga oputinai wa ele koe mga kuwa ua ngalu ua fa ko ngai fe mea pau. Wa ota mea uma. Si? Fa mai al mere i o ngalo ai. I mea ua tuanai ai o te tamo e puno wai i mea o ile lumana. Nea le mea o ile lumana. O le ka mori mau o le tala lei o le malo le atua. Nea alanga ina la uwhenga wenga pa ia le atua. Nei apostol, nei profeta. Le tala le lei. Ia ka whaalonga fui lea ka uangi. Ia ka hauwha ka uaia. E alanga ina maule mau Yesu. Ma Yesu au se mai a kia. Wala ka singa mea. Kai mi whakaka whaala inga sa ka kakore me mai maule mau. A wano noa pe wa kama kua loi kona whalakanga. Wa te sa e ka maule mau Yesu pe wa e maa. Le kai mi whakaka whaala inga e ni no Yesu ale le. Yesu ale hala i le langi. Ino talia ina Yesu. Ke maule mau mai kangi. Le ala me we. Bakam makua ro ko ngol faro kang wa se ko mo mau. Wa ma tala le Yesu. Me Yesu o se ma e ila tala le malana upu i le tupulanga nga sala mal mo lua le we ka ko. Ai. I fa pe nga fo i. Ya. Fa pe nga fo tama. Ele fica o ka ko Yesu no mo tama. Ai se. Ya lan fo le fa ka ko kiuke. Ale manga ia o lo lako Yesu. Yesu ngakalianga Yesu. Mai so ngakaliu ngai mole maua mera ngakalia Yesu ngai mole maula Yesu le ai mai Yesu aso bakwa ke le al misi me ngai muli mau le fai upa le muli fa mai ai se ma ile tala le Yesu manana upu e ma fo loi lalu ele fa pe mai e makua le fie ka ua ele atu ele fie le atu ele oli no lutasia langa le wa e misi ako me foi lea sa boa le atu no pele le fiafi ia na o se toi fangu wa tato pokalami ia ro ia ti oi lava le ai fina ngalo ia ila foi foi ina ia malau langa ile li alu ese mai mal ka fet song ke ia was too warm, too hot. Ai ese mai ia ka waku ina ia ta mori mau watu lana ta lei mana upu Yesu Kristo. Mai lana mau Yesu Kristo le Mateo lutu fa mai ya. Ele me fai ona fa matia mau uma fa matia fu fanga le tu se ivanga na. Wo uma itangata le tala le lei o le malo le atua. Ia ona fa u le fofuanga te maula. O e alofa i se anganga o la reilo. Ia fa sulu lal malama le Yesu. Ia ka nga ia ola se anganga. Ai le hoki o le anganga ia ka. Ina ia fa ola ina ia Yesu. Mea uma. Pe ia ona fio mai Yesu. Lo la lofa fa mai le Ioane le lavu uma ka. Ule se le vai ka ule tolu sulu tu fitu. Wa u fa pe lava na lofa mai o le atua le
fo ina mai ai leo lona le ola la le mai Yesu a se fa mai mau lona ola ono o Yesu e mau ai ia e hore sa mo nya ti ta o le loto lofa you know le wa lofa ka o ya o too much ai ya karo lofa ku ia mo le lofa o Yesu la karo lofa fo le la e le va pela e lu ma velo con i o va ngala vi fiola e le ringa ai ia mo le fa ka mo mau a ko no se ka la fa so ave ia ave le suka ave le flomaka ia se me pela ai ka mo mau Yesu mala na tale le deny yourself awana isu sta i o ia ka ua ya ka ua kilo kai mi o ka ua ia ka le lo ina fo ta ona mo ta loto mo ta ma fa il soso ni mai alona na paia mere sa mo ala tu pele o e fi alu de la on sa i ka ngalu ruhe mo la au le tua ya o yai ya ta tu te fai u vala wi nai le tua e lo so i fua mo lo wola ia ta tala ina le tala le o le malo le tua fe ala va ke ya fa kai vo nei le po le o ka ko mo me fa technology o fa ngu fi ai o ka mo mau na fu ila ke le fon no ta le via lo Mexico nga la ngai ka fanga ku nga ya le ila lo ke fon ka ila message ila friend lo mate ngai ki ka ngo at so ngal ke ko mo au friend lo Facebook and ai mo se mo no Yesu fa ye text it send the message Jesus and his gospel le tala le Yesu mo na malo inga ia fia mai te mai ke ka mai po ta fia val au le tu la ngolo fia mai o ia lona mamalu la ia mana angelu ia ona tato fia fa tasi le mai Yesu nei fo mai sa mo fa malo sil mo tato la tu bel wo mai masani o mafuta mai ia fa talo fa o fe ngalo le tua e fa tua ia le ngata foi lea ka le sia ia o ona foi le tua te tai o misu te tasi lo fa pena na mafuta ma le fiafi a le atu le tua ile talo mai ia ma le mafuta mai foi ko meni mai i lungo o tatu bukalame ile ne fiafi ia sa mo la tu pele ia fo ia le vi inga le tua ai fa tau no ina la na vala au lo to soi fu mo wala e se upu sas ia sa mo ele o tangata ia sas a le upo le tua ele ai moni ma fa maoni tua atu ia te o sa mo le atu talo mai voi mo el manos el mensui kile ia e fa au e pe tatu kala me le yaso nei foi mo nisi lo fa pena ona ui fengeta nei taimi ma nei vai taimi lo longa lo ia lo tele lo Yesu Kristo na sile fia me uma ato ngalo i ma to ma tu tele lo atu oi alo sila mai fonga le tua ia te oi ile nei fia a fai fo lo ia se me lo fa pena o mana mia mai o tino fi fa salo tuina mai oi mai i le rio il pong samara nganga ia e fia la vol tanto ministry te talo mo oi e fo ile le fia fisamo ai ni o mala onga ai se me lo fa pena le mana oi wana le tupu wana le fa ya on sili e perfect sili o Yesu na te tali o tato mana onga ai le fia fa wina te talo tato to filo e fo stay me luma samo la tu pele lo mato tamale langi mato fa stai tele le no le leu mato maua le foi fa wina le fa marosi o la upu pe o le fetalai mato u malava pe ama lo safe ta usanga na fetalai lo o so ma ila to na fa fonga ma fa longo ya wa onga le foi o to fetalai mo mato le ne fiafi ina ia fa pena ona awane o mato sustai mato ya mato ia mato mulmuri atu pe ia te oi ma fa tau nu ina la wala au ina ia mato mol ma wina le tu ala tala lei ma la upu moni ina ia wali o mato ma mol ma wo Yesu ile tu pulanga le anga ma le mulilua ma le faika anga pe na ia la wo fiong pa ia mato tu mau pea ma fa e pe o mato loto mo mato ulu ia te oi e ma lo si ai mato i la wala au mato tamai ne fiafi fa fitai la upu ina ia aua ne ia
aua nei whaaeina I mātou I meo laulangi. Aia mātou whala I titina I mātou ia I mātou. Aia whapena o na whateleina lo mātou fia ia te o Yesu. Mātou te talo whapitoa le ne fiafi. Lo whapena na ia inisio lau whanau lo tunu, lo whata o toria I mai o le tino, tonu o lawa mota. Mātou te talo whatasi a basa lo mano, mātou te tū. I le mana o Yesu Keriso o e lava o le whamarolonga o whamarolonga. Pa I atu, pa ifo, pa I mailo au whaloloa ia I latou. Ina ia maua I latou le marolonga. Whasalo toina, nisi o lau whanau lo whapena la saisaitia. Le rio le riro rangi, ke mongi manganga le anga umalama le atua. Mātou te talo I lo swafa Yesu. Ina ia whasao loto maturi e se hai te moni le atua o lau whanau. Mātou te talo fo I le atua. Oi whimana mia lau whaoratanga. Mātou te talo o e lamba Yesu Keriso. Na eo fuina mai lau whaoratanga mo I mātou. Oi o manao mia. Mātou te talo matui na atu I latou iau au. Ina ia latou maua lau whaoratanga ma whasalo toina I latou. Mātou te talo whamanuia iau au na umalawa o whapena te talo manei ministry. Whamanuia fo I le atua. I lawa wau na fo I le lofa tu noa. Lo whapena o na matu ina ai le atua al whalau te leina o la upu le nei whale. Ia ilu mana o lua nganga le atua whengaio iai ai nei pioni. Ina ia mātou la ngona uma o lo iai o Yesu nene. Lei fui mo la wauna, Pastor Mike Marfatua. Whawhitai le au ranga le whaatua au ia. I whalau te leina o la upu lunga le ea le atua. Ia whapena la whamanuia le Kingdom Global TV. Mātou te tano le atua ia o no malawa. TK Ministry, whatua, o au mo ratu whatua. O te tai ministry tasi. Ia lau whamanianga u malawa ia te ilato. Mātou talu tamai, mo savanoa. I la fui mai aso, fo I arawi inga I whatau ina pela wala au mo I mātou. Ona o Yesu le lei, whawhitai anga pa ia I lau whisoson mai. I le nei a fiafi. E hana atu le mātou te talo I ate o Yesu le mātou li ima le mātou whaora. Amen e mamene. Amen. Ea, sa moa le atu pele, manuia lava fuafuanga, whauina le nei weekend. Ona Yesu. Amen.